Drugarice i drugovi, sve prisutne delegate Saveza komunista Jugoslavije. Pozdravljam i sve inostrane političkih partija i socijalističkih i naprednih organizacija koji su prisutni na ovom kongresu. Referat predsjednika Saveza komunista Jugoslavije. Savez komunista dalje razvitak socijalističke Drugarice i drugovi, delegati 11. kongresa Saveza komunista Jugoslavije i naše partije tokom njene historije imali su uvijek veliki značaj za borbu radničke klase i radnih ljudi u ostvarenju težnjih ciljeva i ideala. Oni su uvijek davali pečat pojedinim etapama u razvoju veoma značajnu etapu naše za komuniste Jugoslavije. I to tim više što jugoslavenski komunisti očekuju svoj nekim krupnim rezultatima i bilansom bogate aktivnosti u svim oblastima društvenog života, rada i stvaranja. Na osnovu tih rezultata i novih iskustava mi ćemo odrediti opće smjernice našeg daljnjeg razvitka. U vrijeme velikih previranja i svijet, razdoblje između 10 komunista naše zemlje, najmirniji u našem raznažna potvrda stabilnosti našeg društva i našeg sistema. U to isto vrijeme po uspjesima i rezultatima bilo je jedno od najplodnijih, jer u međuvremenu smo izvršili suštinske promjene u našem društvenom biću, u pravcu vladavine udruženog rada i stvarne političke moći radničke klase i radnih ljudi. Time se zaokružuje djelo dugogodišnjih revolucionarnih pregnuća jugoslavenskih komunista, partije, svega onoga što je stvarano i stvoreno za protekle 3 decenije, u miru, slobodi i nezavisnosti. Radničkoj klasi otvorene su nove, najšire perspektive. Od 10. kongresa na vamo snažno su povećane i pored mnogih međunarodnih ekonomskih kretanja, naš privredni razvoj bio je dinamičan i u osnovi stabilan. Smanjili smo rastojanje koje nas dijeli od industrijskih visoko razvijenih zemalja. To se izrazilo i u bitnom unapređenju uslova života i rada naših radnih ljudi i socijalne sigurnosti radnog čovjeka. U produbljavanju ravnopravnosti i bratstva naših naroda i narodnosti učinili smo također nove korake. Potvrdilo se da su samoupravljene i nacionalna ravnopravnost u našim uslovima međuzavisni i nerazdvojivi i da se vrijednost ovih neprikosnovenih tekovina naše revolucije mora stalno i u svakoj razvitka. Dvije krupne tekovine koje smo međuvremeno ostvarili na liniji odluka 10. kongresa jesu donošenje zakona o društvenom radu i organizovanje novog političkog sistema socijalističke samoupravne demokratije.
udruženom radu, radnička klasa zaista postaje vladajuća ekonomska i politička snaga društva. Naši radni ljudi, proizvođači, od osnovne organizacije udruženih postaju neposredni nosioci i svih drugih poslova. Tim nas cjelokupni društveni razvoj. Novi politički sistem, čiju suštinu čini delegatski princip odlučivanja na svim nivoima i u svim oblastima društvenog života, sa svoje strane obezbeđuje mogućnosti za realizovane te nove pozicije i odlučujuće uloge radnog čovjeka, a tako materijalno i društveno osnovu njegove slobode. Sloboda čovjeka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoje mišljenje i to je prije svega u pravu i u mogućnosti da čovjek suvereno odlučuje u svim pitanjima svoga života. Time se radikalno proširuje i granice ljudskih, to je slobode uopšte. Borbu za socijalizam vodimo u vrijeme kada su u savremenom svijetu svi odnosi i društveni, i međunarodni, i međudržavni, zahvaćeni neizvjesnostima, krizama i previranjima. Pri tome jedno je neusporno, i mogu se i moraju rješavati demokratskim sredstvima onih koji svojim radom, jer kako upozorava Marks, društvo neće bude okretalo suncu radu. Upravo stabilnost našeg društva utvrđuje da je socijalistička samouprava sposobna da uspješno usklađuje mnoštvo različitih interesa i da bez većih potresa rješava i najsloženije probleme sa kojima se savremeno ljudstvo neizbježno suočava. Međunarodni odnosi danas su još složeniji nego u vrijeme 10. kongresa. I nažalost, još više su opterećeni krizama i problemima. Starog društva, imperializma, drugih oblika dominacije i hegemonijstvima su predstavljali progresivnostima međunarodnog života. Emancipacije nastavljaju se i pro zemlje i regiona. Nezadržive su težnje naroda za slobodom, stalnim odlučivanjem u životu za ravnopravljanjem odnosa. Socijalistička je nesvrstana komunista Jugoslavije, da kako se u svijetu može cijeniti. I u proteklom periodu naša spolna veoma intenzivna. Učenih susreta sa najviše zemalja i našim zapatorijskim skupovima u Helsinkiju, Berlinu i Kolumbiji još više povećala svoj međunarodni ugled, ojačala i učvrstila svoju bezbjednost. U isto vrijeme, prije 30 godina, za ravnopravne odnose među socijalistima doživjeli veliki uspjesi kongresa do danas utvorimo našu idejnu jedinstvu i aktivnosti Saveza komunista. Kao vodeća idejna politička snaga Savez komunizma radnih ljudi, već kao njihova avangarda, odgovorne za sudbinu revolucije, za jačanje jugoslavenske. I na unutrašnjem i na spolno-politički istima lice sa mnogim problemima, koji u današnjem svijetu nisu samo naši rješenja ili otvorili mogućnost uverili da smo na pravom. U proteklom periodu jugoslavenski komunisti su svoje radničke klasi prema socijalističkim snagama u svijetu. Drugarice i drugovi, na 10. kongresu Saveza komunista Jugoslavije čovječanstvo nalazi na historijskoj prekretnici. Uslijed krupnih revolucija kroz koje prolazi, ali i otpor, oslobođenja i materijalni razvoj potvrdio i procesa svestrane nacionalne produbljuju. Obuhvatajući sve zemlje i sve regione, socijalizma još se više produbila i oblastima postala je puno tema. Starim putevima i sredstvima, pogotovo ne onim koje i neofašizma, a još lične stanje. Nalaže neophodnost obuzdovanja tendencija i zahtjeva brzo progresivne društvene demokratije i socijalizma. I vraćanje natrag društvenog razvoja u koje su masa i naprednih pokreta. Udruženim naporama treba da se bore za promjene u skladu sa nacionalnim uslovima i potrebama svake zemlje, djelujući u punoj nezavisnosti i samostalnosti. Socijalizam je odavno prestao biti ograničen državnim, regionalnim i blokovskim granicama i kao svjetski proces nezadrživo jača i napreduje. U sve većem broju zemalja širom svijeta rađaju se i razvijaju različiti oblici socijalističkih odnosa. To je izraz zaključka o tome da promjene u pravcu socijalizma najbolje odgovaraju interesima
samostalnog i ubrzanog razvoja i zaštite nacionalne nezavisnosti i suvereniteta. Dostignuća i iskustva socijalizma u pojedinim zemljama utiču na razvoj i u drugim regionima. Možemo slobodno reći da se već najšire afirmisao princip, a dobrim dijelom i praksa različitih i novih puteva i oblika izgradnje socijalističkih društvenih odnosa. Svaki progresivni pokret sopstvenim idejama i djelima daje toj borbi svoj doprinos. Slivajući se u svjetsku maticu borbe za novi socijalistički lik čovečanstva, te veoma raznovrsne vrijednosti čine sadržaj smisao i karakter socijalizma kao svjetskog procesa. Svjesne socijalističke snage moraju zasnivati svoju političku akciju polazeći od date historijske realnosti. Socijalizam se razvija neravnomjerno, kroz protivrečnosti, uz mnoge otpore, teškoće i konfrontacije, pa i oštre sukobe. Ni u buduće ne treba očekivati da će to ići bez konflikata. Bilo da je reč o socijalističkim društvenim preobražajima u pojedinim zemljama ili u odnosima između pojedinih zemalja, odnosi između političkih nosilaca borbe za novu. Zato je organizovanih socijalističkih snaga za takvo rješavanje postojećih protivrečnosti, historijskih ciljeva, oslobođenje rada i čovjeka, afirmacija onih demokratskih tendencija i sadržaja koji omogućava i postiču cilj ravnopravne i svestrane savjeze. Narodnooslobodilačka borba za potpunu likvidaciju kolonijalizma i ostvarenja prava naroda na samoopredeljenje sve uspješnije vodi raznim dijelovima svijeta. Front snaga slobode, nezavisnosti, mira i progresa širi je nego ikada ranije. Otuda i potreba njegov na osnovama pune samostalnosti i ravnopravnosti, a nasuprot svakom dogmatizmu, sektašenju, pseudorevolucionarnosti, monopolističkim pretenzijama bilo se koje strane. Dozvolite mi, drugarice i drugovi, referata, čitam dalje, ne čitam više u cjelini, već samo neke njegove dijelove. Danas, rata, svijet slobode, socijalizma, demokratskih i ravnopravnih odnosa među narodima i ljudima, taj svijet krči sebi put uprkos svim otporima, teškoćama i mnogim protivrečnostima. Tim procesima ogromni doprinos daje pokretne svrstanosti, kao nezavisan svjetski faktor, čija su uloga i utjecaj na cjelokupan razvoj međunarodnih odnosa u stalnom porastu. Nesvrstane zemlje koje čine većinu međunarodne zajednice nalaze se u emancipaciju naroda i zemalja za slobodu, mir i bezbjednost u svijetu, za ravnopravne odnose međunarodnog ekonomskog poretka, za bolji. Zahvaljujući platformi i zajedničkom djelovanju nesvrstanih i ostalih zemalja u razvoju, u središte međunarodnih odnosa došli su zaista suštinski problemi od kojih zavisi opšti napredak međunarodne zajednice. To su problemi mira i jednake bezbjednosti za sve zemlje, pitanje ekonomske emancipacije i nezavisnosti, ukratko demokratizacije međunarodnih odnosa. Umjesto oslonca na